Opravdali su još jednom požarevački odbojkaši ulogu favorita i po drugi put ove sezone pobedili ekipu Spartaka iz Ljiga. Imali su domaćini odličan napad i miran prijem, a od igrača posebno su se isticali Munćan, Vulović, Vasić i Duduj. Na konferenciji nakon utakmice šef stručnog štaba Dragan Bonić istakao je problem koji ekipa ima tokom celog prvenstva. Čestitao bih svojim igračima na pobedi, na 3 boda, međutim ne mogu da budem zadovoljan igrom, jer evidentno da mi neke utakmice koje, da kažemo, smo favoriti, ne umemo da odigramo do kraja u jednom ritmu. To nije bio problem samo večeras, to je problem tokom celog prvenstva, jednostavno dolazi do opuštanja, nedopustivog i sigurno da ću raditi na tome u narednom periodu. Kada pogledamo drugi set, gde smo vodili 16-13 i izgubili smo taj set. Vodili smo u četvrtom setu 21-14 i ušli smo, da kažem, skoro u egal završnicu, što jednostavno nije dopustivo, jer sada smo pobedili, a može da se i okrene u narednom periodu, da izgubiš taj četvrti set, da dođe do naglog pada i, da kažem, i u glavama igrača, i tu je onda i psihologija problem. Tako da, dosta toga ćemo uraditi u sledećem periodu što se tiče psihologije, da kada igramo dobro da nastavimo u ritmu do kraja seta, odnosno do kraja utakmice. Iako su uzeli 3 veoma važna boda iz ovog meča, koja su im obezbedila 3. poziciju na tabeli, ekipa se okreće pripremama za utakmicu protiv Partizana.